Bastın mı canım? Assalamu alaikum. Matiz bakılarını görürsünüz, suda kalasa. Ağaç çençi. 11-ci salonun göstərir. Sidənçi kolları var ekan, linlomları var ekan, zorunla. Polik var ekan, maytafon var. Burat açıysan kokut. Arkası tamirovka urulgan. 4 balon, sakal diski ham qo'yilib turibdi. Xudo xolasa, spoiler. Qanchaga beramiz? 35 hang. 35 ekan. Neni mashina og'a? Yasharniki mi? Metani bor, qanchalik bormi? 65. Dokumentlar tarqaq, to'g'rimi? Ha, dokumentlar da. Oksvet. Unda ikimiz ko'rganim yo'q ekan, ha? Unda ikimiz joyi yo'q ekan. Yo'q, ham yeri tayyor. 4 balonam hali. Necha tushib berasiz, og'a? Aytib beravering, shu an qarab qo'llashtirib kelaylar, xudo xolasa. Shu endi. 32 bo'lsa beraman. 32 bo'lsa berasan. Telefon nomer aytamizmi, og'a? 97 528 0082. 97 dan 528 0082. Adres kim? Sodaz bo'lsin, og'a. Xudo xolasa, sodaz bo'lsin. Qani beramiz. Bunda soda bot tutdina, xudo xolasa. Matiz, nechanchi yil ekan baga? Buni olib beramizmi? Bo'ldi. Nechanchi yil og'a mashina? 2012-yil yaldirat turibdi. Ok Matizimiz. Salonni ko'rsak bo'ladimi ekan, ochiqmi ekan? Ochiq ekan. Oho, sidenchi qo'llar qo'yilibdi, adashmasam bir 350-400 ming so'mlik sidenchi qo'l. Rossiya bo'yalgan o'xshaydi. Patologni bir qimis keltirib bersanglar bo'ldi. O'lchi qo'llari bor ekan. Torpedallar ham svejo tutdi, xudo xolasa. Maytafon ishlat tutdi o'ziniki. Meta 22 ang. Polik solik chexol, padoy amazotlar ham bir. Hamma narsa bor. 4 yumshoq balon. Yog'lanib motor ham mana shu salonga qo'yib mashina. Bahasi 43 million so'm kelishib beradi. Tonirovkasi bor ekan. Arkasini plyonka urdirib berish kerak ekan. 100 ming so'm. Chotga turibdi ekan, xudo xolasa. 89 lyuks mashina. Qanchaga beramiz? 43 aytibmiz, qaytib beramiz. Aytib beravering siz, xudo xolasa. 97lik men nomerim. Yo'q, siz bahosini aytib bering. Bahasi 43 million so'm kelishib beradi. Necha tushib berasiz, ha? Bozor. Endi siz besat bozor hozir. bozorang 39 dan baland bo'lsa berasiz shunda, to'g'rimi? Ha, ishga baland bo'lsa. Neli mashina? Sharni. Sharni. Ayting meni og'a. 97 97lik 511 1133 sang. Mashina 100 ming so'm rasxot ham yo'q. 100 ming so'm ham chiqmaydi, rasxot. Solishga keydashga. Gaz saladi 35 ming. Bo'ldi, og'a. Berigi mashina ham sizniki o'xshaydi. Buni ham tushiramiz. Nechanchi yil ekan, og'a? 95 qara kapakmi? 2008. Ha. 2008-yil Mang'it arka plyonka ishlatdilar. Chexol yo'q ekan. G'allari bor ekan. Patologni ham ko'rsatib beraman. Necha ming yurgan? 171 171. Nechada tutibmiz? 40 million so'mdan kelishib beramiz. Nechaga beramiz, ha? 38 bo'lsa beraman. 37 million olsa beraman. 37 bo'lasan. Üstünden. Metanın bu dokumentleri bor hamma narsasi. Ham yo'q, konditsionerlar ham tutdi. Konditsionerlar ham bor. 37 telefon nomer aytamizmi og'a? 95 dan 445 49 47 sodaz bo'lsin og'a. Tanish urdirib berishik, boshqa kamiz yo'q o'xshaydi menimcha. To'g'ri emasmi? Yurt chiqaramiz birinchi yetdan xudo xolasa. Shu sizni ko'raylik. 899 dedi. Ağalı beraberimizmi ekan? Egasi bormi ekan buni? Chexollar bor. Alib beraverarsa. Zo'r ekanman, shuni obzor etib beraverarlar. Ha, boshqacha dizayn. Patologlar ham boshqacha ekan. Bahosini bilib bersak zo'r bo'lardi. Hozir aylanib kelamiz, xudo xolasa. Nomerlar ham zo'r ekan. Buni egasi bo'lishi kerak, buni olamiz esa. Xudo xolasa. Assalomu alaykum. Nechanchi yil ekan? Amin qo'yarlarmi, og'a? Sodasi bo'ldimi ya o'zi? 38 yini boyib turibdi. 38 mi ekan? 2009 38 telefon nomerini berib bilmasak berib foydasi yo'qdan, Muratim. Xo'p, ben olamiz esa. Og'a yutib olib beramizmi mashinani? Olib beramiz sodasi bo'yicha. Nechanchi yil og'a? Bir chiqmam ayting. 15. 2015-yil. Ruli o'zgargan.
Xudo xolasa. Tonirovka ruxsatnoma bormi og'a? Sentyabrda ay. Bo'yalib tuttu bu nima deb aytiladi? Prostoyni bani 52 Polux variant deb aytiladi bu. Lux konditsionerlar ishlatibmi? Zo'r og'a ben yazdan. Chexollarni bir gösterib bajarim. Mercedes Roll sedan chexol 750 ming so'm sotib tutdi bu yengilda og'a. 830 ming so'mga tushadi. Mashinaning kamisi bor endi og'a. Policheni gösterib bajarim. 350 ming so'm polek qo'yib qo'ydi. Neydi kerak? Yupsirib qolgan yağmur yağdı. Yupsirib haydash Yok, kerak. balonu taza. Metan. Kaç 9. Metan Motor kadavoy, metanı bağ, motor kadavoy hem biri zor. Sırayla veç. neçədə tutmuşmun ağa? Bunu 56 demə gəlişib verəmə. Neçəyə verəs? 53 olsa verəm. Düşmüşsün başqa ağa. İndi üstündə söyləşəmiz. Üstündə söyləşərsən. Vaxt bul olsa o. Xo'p, neyni maşın ağa? Şən Şənli maşın. Telefon nömrəni aytamızmı? 99'luk 99'lık 969 969 94 99. 94 99. İslambay'da müracaat qıla bak. İslam Bayağanın nömrəsi. Matiz yaktıdan pul yakmıyordur tazı. Yine xuda xalası üzəsi solar aşağı verəsilər. Əldən sonsuz İstanbulluğan ikən cigərlər. Aşkın gör şu çarşıların, hay? Sonsuz İstanbulluğan ikən Tanrıfkar aşkına bu dedi. İndi xoş rəvlət 4 sentyabrəcə bar ikən ağa. Sodan sonra versin xuda xalasa. Vallahi. Matiz köp xuda xalasa məsələn al çıxışa hərəkət edirəm sizlər. Assalamu alaykum. Yaxşımız sağ ol. Yaxşın. 9982 dedik o. Matiz maşinimiz. Spoiler'ı var. Çənçibə istəyəcəm. Mən ilacı bu araca sizlərə maşın ağamdakı heç son pul etişərəzi klientdən sonra tutma. Yabansı özümün gözümə görülən media çönərsən ama tutma. Ağa bəy assalamu alaykum. Diyənim salatlaşma. Çənçil maşınız yəni? 2010 yıl ayın. No kəmisi var? Aytıb belə verin. Xadovoyda bir nəsə qarabamı? Amma zətləri yaxşı qarğan yer ayın. Yox ayın, umma yox ayın. Hop, radyocu kola durdu. Lüks kondisyonerli mi? Adaşmasam? Kondisyoner yok. Kondisyoner yok yani. Tak, maytafonu var ekan, rolçu kolu var. Bir çiqol qoyub berəmiz ekan, pazarlıqları zor ekan. Özünü 2 izində durdu ekan. Assalamu alaykum. Vallahi sağ olun. Neçədə tutmuz ağa? Bana da qavra verəmiz. Da qoran, neçə verəs? Aytınız, düşünün. Eldən 10 milyon verilsə 30 aya 2,5 milyondan çıxar. Naqd pula satılmıydı bu ayın? Yox, da qavra verəmiz. 2,5 milyondan neçəyə düşər dediniz? 30 aya. 30 ay ayın. Normal ne satacak ya? Cemil açar, olmaz ya. O cem 70 milyon mu var? O bir şey. Ha. Normal satışım öyle attılar. Elinde 10 milyon ben hani. Maşı siz adı zadıra. Döyünlüs alıp beres hani. Rasto döyünlüs beres. Maşının balonları ama buladı. Kattıraktı lan. Vallahi sadaka orayına. Bundan da qora ama. Naliçə soda etmiş yox lan. Hop, Matiz maşinimiz sedançı kolları zor. Azina. Maytafolları zor. Bluetooth maytafollar, polikləri var. Çixolu var, tanirovkası var arkasında. Yenə nə gerek Matizə. Görürsən mən nəsə boğ kişidə adaşmasam. No, raskotu var mı? Doğrayı da şey mi lan? Özəydə adam maşını qoyasaq lan abi. Əsəbin çəsini bilən çıxardı. 5 milyon bilen çıxaram. Xo'p, hurmatli obunachilar, shunda biz obunachilarga yo bir klient keladidan 5 million so'm pul beradi. Keyin necha oladi? Keyin oy to'lab boshlaydi. Necha so'mdan? Atabikan tozondan chiqadi. 2 milyon 400'den, 2 milyon 400'den. 2 million 400 ya 300 atrofı chiqadi, hein? Level nisbətən deyirlər, To'lab bo'lgandan keyin qadam o'tib berasizlar. Vallahi, xudo xolasa kelarlar. Endi hozir yani